Omuvubuka ono gwoli kubona ali ku akasente akawera era nga omuvubuka ono gwoli kubona yabula okuva mu bazaire be ng'essawa dino basobola okuba nga bamunoonyerezaaku atwaire akabanga nga yabula nga omuvubuka ono amazina ge amatuufu ayetebwa Zubeiri Musobya ng'amaze ebbanga ng'azira waka era nga alina akawunti ku TikTok gy'abaire akozesa oba gyali akozesa aye ng'amaze ebbanga nga tapostinga video era nga akawunti eno yagitaku nti yowe kendi amazina ge yata ku akawunti. Omuvubuka ono batebereza nti oba ali mu Kampala oba tali mu Kampala aye nga alina ekifo kye yajjamu oba kyalimu so tibaidiwa waali tibaidiwa yafuna buzibu bayatusibwaku buzibu so bw'obanga omuvubuka ono womubwainako obwaidi waali oba wamubonaku nkusaba osobola okuba nga okuba ku namba eno osobola okuba nga munange ofuna ekirabo eky'amaani bw'obanga omubwaineku kuba ku 07073377374 enamba ezo 7023377374 nesembayo. So niwe omuvuka oli kuwulira akalango kano sobola okuba nga oire waka abazaire beeraliikirivu era nga tibamana wajja tiwasiibula buli kintu ekyo wasobola okuba nga okireka abantu beeraliikirivu tibaidiwa wooli.